Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Uba Titos Tarwal Khan ubade working president ka United Democratic Party habagren sikilat patay kubor uloong bana kalyang kaseng ka Sngewkhia ha kabayade bat ka Jingmih ka Kynram hapo Nehu kamtam ka Jingbamdon ya vice chancellor uba pura ka bapentut ya ka puli puthi ha kate ka Skul ba uloong bana kalyang ka UDP ka yeng ha kanong rem bandawa ya ka sarkar jilla bat kamtam ya ka sarkar India bakan tuklar Halor kani kam kloy kat bala ha kabayade wat ka election kabanlong lashimsnem Hagaro Hills uba Titos ulong baha ka jingelang layo banya krenru ban pelong ya ka CEC kaban pelong ha ka arpunyo teri ujiliw banya shimbenta ban penkre ya ka election kabanlong Hagaro Hills uba Titos ulong ru bana kalyang ka party ka Sngewkhia bantrei khambha ha uni usnem banwan Hagaro Hills. Oi, nakaliang ki nomi khwat jungi batunjuk nakaliang ke parti ki la ong ba kadai ban penbet no kham kloy ya kani ka isu ke bala ne Islam apo university kham tam ke jingbom dan jo vice chancellor bapura adu mentakan pentut ya ke puli ke putih yang ki dan nakaliang ka UDP lu ka yang ajo kan ada jo ke stani bagi dawai ya ke sarkar India kham tam tunjuk lu ke sarkar jela bahkan tuklar halo kani kaum kat keluar ke bala. Nilai keren dulu mentan halor ke HKBD bat ke CEC ke bangin sepelong hak aku yang terdekat lajun bat kumjuk dulu nilai keren dulu mendukung ke parti bangin ya shimenta ban penkre ya ke election MDC ke bandang ko Garo Hills District. Aduh kalau saya tiba mengilang sangat her malah contoh dari election. Dari campaign itu. Election presiden lawan serta ban form ya ke district committee balik si hadir ke CEC ingin sa berhad di program ini. Semua ke parti kalau ada unit di ngidon ki district aman ki district ngidon ki nungkit kam jong ke parti pembolong. Bila kecil tiba parti kalau ada trade company Nilai kamu ngindang lai ban balik